paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kuna ti pag-asa, at da sumangbay ang napigsa ato daw. Posible ang mapasamak ita amalang tuyang. Nagtudo nga ta? Kuna may ti pag-asa, a posible nga agtudo iti napigsa. Agtudo nga ta? Sigurado nga agtudo inton malam ba daw? Tapno mamati dagiti tao amay saka mamata. Sa payla kumaa, agtudo nga agpaisaw. Daytoy kat patapatalaan ti pag-asa. No agtudo iti napigsa, tuyang. Sa bagay, langan na ti agtudo inton malam ba daw? Wine, iso nga aramidag daytoy. Tapno nawayaak iti aramidag. Diskarte, tapno agbiag ta, tuyang. Apay asa na rumrumwar ni kabadong ijebalayaw, marituyang. Di na kano kaya ti mabasa, tagtudo inton madamdama, marikwanang. Kasano ti panakam mo nang agtudo no madamdama? Parparmata na ka na, umaray. Agtudo itinapigsa no madamdama. So asya kong timbaon na agumatang ititila. Ay, kapalyaw! Ay, nagpigsa mo tanda dya akimat kan guruod, maray. Huwag garod, nakigtutak pay. Ay, nanay, agtudong marikwanang. Ay, sapay awan payong ka. Ay, inakaw. Nakaskas ka. Nagtudong agpay so itinapigsa. Napugtuan ni kabadong ti mapasamak. Ayos. Nakatsambaak. Nagtudo itinapigsa, tuyang. Sigurado ang mamatitan ni Marikwana nga mamadtua. Ay, wun badong. Ala, lalaingam pa'y ti agpamarang. Akampay iday, may saka mamadtaw. Wine, tapno maaramid ko anay bag ti planaw. Anya nga rod taramidam itan. Timing, tuyang. Nas ka na mapamatik pa'y amin, dagiti kabaranggayan. Akabailak ti agpugtaw, iti posible ang mapasama. Agan-anad ka, pari Tomas. Apay anak ko na mga agan-anadak, pari badong. Wina, no saan ka nga agan-anad? Madisgrasya ka. Anya? Daytoy pa'y, pari Tomas. No saan ka amangan, agbising ka. Aywan nga agpaisaw. Mapaspasamak kanyak ti kasta. No saanak amangan, agbisinak. Talaga, mate, pari Tomas. Ken saan ka pa'y arumrumwar iti rabi Taapay, pari batong? Nasip nget ti rabi no awan silaw mo amag na. Kahit maitibkol ka. Ang mga nuday taulom ti umunang agdiso iti daga. Ket matay ka. Ay, nakabut-butang matday tangay bagbagam, pari badong. Kwa, kastoy taramidam, pari Tomas. Maturog ka anasapa. Tapno awan ti dakais ang mapasamak ka. Patsyem, adula amin dayta. Kasano ko maamapugtuan ni pari badong ti mapasamak? Agdinamagan ang mamadto ni pari badong. Inteng. Jak mamati. Ay, adakan ka no di ka mamate. Napugtuan na pa'y ngarod nga agtudo itinapigsa idikalman. Kat nagtudumat nga agpaiso itinapigsa. Patsyem. Is-istoryaan dagiti kabaranggayan tayo ti laing na nga agpugto. Jak mamati. Di pari badong pa'y. Bulilikong dayjay. Ngimot tatabadong ti masabat kaw. Tumalang kaw.
Anyaya tikit-kitain na. Tatabadaw! Nay, si kamot gayam, kwarog. Tumalangkyaw ka. Apay ka day. Kwa. Sa bali ngamin ti marikrik nak itakay. Amangan wag sakit ka. Ay, kasla adda maday ang mapasamak ita nga aldaw, kwarog. Ha? Uy, tatabadaw. Talaga ka di ang mapugtom ti mapasamak. Bala aglaeng ter aramidag, kwarog. Tapno masakbayan tayo ti dumteng adidigra. Wenno dakes ang mapasamak. Anya? Ay, kwarog. Mabit man laeng. Aw. Apay, tatabadaw. Kit-kitahan nakmatlatan. Adda makitkitak iti alin tataom, kwarog. Anya ti makitkitam? Sigurado nga umisbuka inton madamdama. Anya? Putem timbagak king ka, kwarog. Umisbuka inton madamdama. Ay na, talaga naglaing ni tatabadong angkangil. Napugtuan na ti mapasamak kanyak. Anya kumamit tinapasamakin ka? Idi nagsabat kami. Kinita nak. Idi kwan. Imbaga na. Ngayon ton madamdama. Umisbuak ka now. Idi sana nagbayag. Imisbuak ngagpaisaw. Talaga ba't nga umisbuka? Makita na pa iti alintataok Ay, naglaing nga talaga ni tatabadaw. Mamati ako na may samang madtaw. Nagaddayo tinakay turungan ti matang mo kabadong. Apay aya. Adda maparpar matak, marikwanang. Anya dayta? Sigurado nga adda umay gumatang ita dito'y tersinam. Ha? Wen maray. Marikrik nak nga adda umay gumatang itilakom. Ha? Kagawad, kumatangakwan iti 3-in-1 akapi. Unag paiso. Adda gumatang itilakaw. Gumatang ako nak. Kita anak matlatan. Ay, pasensya kan, kapitan. Mabit laeng tamangalak iti 3-in-1 akapay. Ada ka magamit pare ba dong mamado? Wen parinteng. Adto yan ti kapem, kapitan. Agyaman nang. Anya nga ter aramidam di titirsina, pare ba daw? Kwa pare. Umayak agbalaag. Sa bali tinagparang iti parpar matak. At dadakis ang mapasamak dito'y lugar tayo, paray. Anya? Ay, kabadong, di ka mangbutbutang. Inton rabe adda agparangal aliya. Ha? Ay na, nakabutbutang tilangada. Anya, alya ko na. Ay, un paray. Aliya, amay maysa ti matana. Adda pa'y white lady. Kapre. Kandaduma pa'y ngayon kantaw, paray. Kabutbutang. Nugasta nga ron, masapa ka mangrikap di ti tersenak. Anjak mo't kaya't ti makakita iti alalya Kunak man no agronda kayo ita arabi inteng. Mabutang akdom. Dalalya. Sino tinang ibagang adal alya? Ni pare ba daw? Ada ka no agparangal alya? Tagitilangan tanod at agronda no kayat da. Ha? Naturod ba't ni kwarog iti alya? Sudalangan ti agronda. Maturog aklangan dong Ay, kapitan, umayak man agreklamaw. Apay, Tomas, anyat ireklamaw. Tinakaw da di kakaiso na akalding kaw. Awanan iti nang ipagudak. Anya? Tulungan na, kapitan. Nas ka na matiliw di agtatakaw. Kat may subli di kalding kaw. Mala, di ka madanagan, Tomas. Sakti makaamaw. Anya mutin. Ada manan dagita nga agtatakaw. Awan ti nagrunday di rabe ay angkail. Iso nga awan ti nakakita, no asino man di nagtakaw iti kalding ni Tata Tomas. Agridam kayaw. Ang mga nodalang iti lugar tayo ti agtatakaw. Unang kail. Ada gamin alalya iti rabi. Iswa sa anak arimrimar. Kabutbutang tilangan Ha?
Nakitam jal alya ang kail. Saan? Imbaga ni pari ba daw? Ang nakabutbuteng tilangada nagijengal alya. Anya? Wala, yung kaagimbestigar. Mumunti aramidem. Di mo ipadlaw nga agim imbestigar ka, maipapan iti panagtakaw. Tatabadaw. Amukon, tibagam, kwaraw. Ah, may papaniiti. Itinatakawan akaruba, tibagam. Jay kalding ni tata. Tomas, titinakaw da, idirabe eh. Ah, Amukon, tibagam. naglaing ka talaga, tatabadaw. Mapugtuam ti ibagakan ka. Talaga, may kwaraw. Idi pa'y larabe eh. Amukon, nga umay ka dito'y balay, nga gimbestigar. Ha? Napugtuam ti umay ko dito'y balayaw? Wina, napugtuak pa'y anapan nagreklamaw ni Tomas kan ni Parinteng. Mamadto ka talagan, tatabadaw. Naglaing ka. Idol! Ay siputan niya ter aramidem ni pari ba daw? Di mo ipadpadlaw apalpaliwam. Unang kail. Sa bali tagparparik na kanyak kay. Ada sa bali ngar aramidem na. Unang kail. Agtignay kan. Siputam ti amin agaraw na. Unang kail. Agbalinag ita nga agent. No talaga matlaeng amamadto ka pari ba daw? Ibagaman kanyak no sa dino ti ayan je kalding ko amapukpukaw? Adda bayad na, pari Tomas. Ha? Adda bayad na? Libre ko man ata kakaruba tayo mait. Ay, awanan ti libre ita apanawain, Tomas. No kayat mo may sublikin ka di kalding mau, agbayad ka pa'y nga umuna kanyak. Manungay ti bayadak. 2,000 pesos, Ah! Tomas. Ay nagnginan pari ba daw? Awan latawar nan. Ay, awanain. No kayat mo may sublikin ka di kalding mau, agbayad ka pa'y kanyak iti 2,000 pesos. Ay, sige. Agbayadak. Basta maisurum no sa dino tayan je kalding ko. Ayos. Dumngag ka, no anya ti rumbang nga ramidam, Tomas. Ha? At dangag paiso ti kalding ko dito sirok ti mangga. Oh, anya? Mamati ka an kanyak. Agbayad kan. Kanay bagak metingking ka, ti pakasarakan iti kalding mau. Ay, naglaing ka talaga pari badong. Mamati akon. Asaan ka apike amamad daw. Mala, iyag mau jay bayad mau, tagawid akaon. Makaamukan iti kalding mau. Ay, napugtuan ni Tata Badang no sa dino tayan jay mapugpukaw amanukaw. Dagiti umay agkid daw, iti tulong kaw. Mapanlaang itayan ni Tuyang. Agbayad kayo, kinkuha na. Ay, wan Tata Badang. Tuyang, asikaswam dagiti agbayad. Wan, badaw! Ay, saka. Mala, umasidagan dagiti umay agpapugto kanyak. Umay kayaon, kakabsat. Anya ti aramidem ita, badaw. Irwar ko tay manok at tinakaw kaw. Kampay day, adalaang iti arubayan da parinteng, jay manok. Gayam, imbulos ko laang. Tapno mamati dagiti imay nagpabuyon kanya. Mala, agan-anad ka laang tapno saan ka amabistaw, atak-takawom lagayam dagiti dingwon, dagiti kaaruba. Wain, di ka kadimadanagan. Planadon ti amin, tuya. Dayta. Naibulos kon dagiti manok at tinakaw kaw. Ibagak tumutayin ka dagiti tattao, nga dalaing dito arubayan da parinteng, dagiti mapukpukaw a manok da. Agawid da kaon. Ang mga nuad da makakita kanyak anang ibulusak iti manok dito'y likodan ti balay da parinteng. Enteng, anya ti aramiden di pari badong ijay likodan ti balay. Huwag nagpaisaw. Nini, dajayan. Nagpartak ngay madayaw. Ingkaman kit di kitaan, no anya ti inaramid na ijay likodan ti balay. Ay, wun man. Sa bali tagparparik na kanyak At dalakit ti sa bali ngar aramidin na.
Nay, apay anagado kayo nga imay dito'y balay may. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, may. Piki ka ang mamad to, pare ba daw? Ha? Kasano ako na mapikiak ang mamad to, paray? Nakita mi kaniba ng tinaramid may ijoy likudan ti balay may. Ha? Imbulos mo dagiti manok at tinakaw mo. Pagparagam, anapugtuam, no sa dino tayan dagiti mapukpuka o manok. Kalpasan na, agpapabayad kay tinangina. Limad a pinalpaliw ka, tatabadaw. Ha? Limad a pinapaliiw ko tigaraw maparay. Iso nga ita, mapugtuak met ti mapasamakin ka. Anya? Maibalod ka paray. Ay, saan, paray? Pakawanan na ka, parinteng. Diyak ulitin tinaramid ko. Ay, tinglan nyo day taatao. At ipantayon iti pulisa. Harumbang, abayadan na dagiti kwarta nga nalala na kadagiti tattao. Ay, Umay ka, tatabadaw. pakawanandak! Pakawanandak! Ay na, tahantabadong. Anya maninday ta akalukwan, anapanunot mo. Anya nga ita, maibalod kalakat nga rod. Agbalbaliw ka ngamin, kat manggad ka itiligal awagas. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.